روش باش سلاف هوانو هیویدار منتف باشن ایرو زیده جوارا نوچه پیشکش نکم جبر کو میوانه کی منی تایبت هی من دو بالجی پسپور حقوقا ناونتوی شره الجم دنیا عالم شر چوا بداوید به آشتی چوا آواد به وانا همه مهمن خودی یعنی تجربه هیه یعنی نمونه کنها اف دناف دان الباکوری کردستان ترکیه اف جاره یکم نه دیرو کمرو باهینده شر چید به او آشتی چید به نه جاره یکمه و نه به جاره داویجی لی خلکی پرسکریکی خود چوا حل کریه جبو وی که دو حقوقا ناونتوی ده ریو ریباس چنه نها ام دوی ادعای دانه یعنی میوانه من ادعا دی که کو پیواجوه ایرو یا لترکیه لسر زمینه که شاش آوابیه چیه زمینه شاش؟ ریا راست چیه؟ جبو کو پیواجو راست بمشه لگوری حقوقا ناونتوی شهر من دو بالجی میوانه منه از همه بگرم جور یک من دو بخیر سپاس هاتی gelek spas ji bo vê bernameyê û vê derfetê ez kurim nêrîna xwe carê din parve bikim. مالا te ava gelek spas بۆ hatina te jî niha pêvajoyê em di nav dane tam 14-15 meh li dû xwehişt wekeve me erê 14-15 ne mesele çima pêş nakeve çima li gorî daxwaza dilê Kurdan pêş nakeve kêmasî çi ye yani ya rast min gava din meqaleyekî te xwend temamî di derbarê pêvajoyê de ez pir dixwazim temaşevanên me jî jê fayde bibînin bi taybetî aktorên vê pêvajoyê ez dixwazim ji vê meqala te fayde bibînin aktorê pêvajoyê kî ne aliyê dewleta Tirkiye heye aliyê Kurdan heye aliyê Kurdan jî dibin sê beş ji te re bêjim kêkmendo rêveberên tevgera Kurd yên li Ewropayê ên li qada Tirkiye em jê re dibêjin siyaseta legal ev rast jî nabînim vê gotinê yek jî mesela Qandîlê dibe haya wan ji vê meselê hebe hukûqa navnetewî ka tu çawa dest pê dikî vê mijarê merû çawa ji serî ve bigire heta dawî çawa îzah bike keremke mendo balcî keremke Spas. Berê tişkî ez dixwazim tişkî bêjim yani ez yoksa yani negatif nêzik nabim yani pêvajoyê yani tu baş dibêjî yani em pêvajo bi dilê me naçî bi dilê Kurda em bêjin naçî lê pêvajo diçî em bêjî pêvajo gelek tiştekî me belkî texmîn nedikir îro em behs dikim yani tecrüt nîv rabûye çûnatin heye û alî PKK'de gelek gavatin avêtin komisyon çêbûye em tiştê pozîtîv bibin yani tiştê erenî gelek hene lê tabî dem derbas dibî û her dem derbas dibî alozî çêdibin provokasyon çêdibin û bihêvî çêdibî yani millet xwezî ew şer rojekî pêş de yani hatî sekinandin lê sebebê şer li ortê rabin carî şer çê nabî em carî şive neçin yani em bigîjin me helek em bêdî paşveçûn ew tune PKK dibêjî dewlet dibêjî yani paşveçûn nîne yani em gelek pêşteçûnû ew stratejî bi paşmemayî lê hal çi em çawa dikurin yani dema pêş de vê ew bikin hal dika du tiştan yek hukuk heye yek standart hene em mesela hev cuda bakin yani ji ber ku hukuka nevnetevî yani hukuka şer em bêjin piştî ew mêze dikî bi rewşê mêze dikî tarafa mêze dikî yani taraf hene yani eger me behsa hukuka şer kir me behsa şer kir taraf hene PKK jî yani gor hukuka şer çil salı tarafê vê şerî yani tarafeke û Türkiye jî vê ew qebûl nakî wisa çil salin belkî şiklekî otomatîk em bêjin bi sîstematîk li her aliyê dibe terorîzm hem yani Türkiye tiştî xwe wekî ew çi canavarek yani wekî tiştî wisa ejderha yani tiştekî san lê bi xwe pêda kirin vîja ew ji wan re serê wan bûyî bela yani ev mesela terörê mesela ev wisa aliyê hukukî dest îro bûyî bela ama eger Türkiye binerî ya va me çi kirin yani vê şerê de
ارتش هبو پلیس هبو جندرمه هبو جندروان گنده هبون میت هی و سخوری وان هنه یعنی دولت تبي كيتي حركات ديجي هزكي ندولتي شردك يعني فا Tamam. نشر terörü شر terörü چی شر terörü ام بیشن تاني چند کس رابن بمبا بابشن تاني سیویل هدف بگیرن یعنی به armanc yani yani terör bir armancı ve hareketik siyasiye armanca ve hevi ve armanca ya دخوزی مثلا کردی حل بگی به شکلی کی سربخانه دست بکر ایراد bir riya demokrasi را ama Niha armancık siyasi Ekmendo. heye Ez pir baş fehm dikim. Tu behsa çi dikî. Lê ez dixwazim temaşevanê me jî rast fehm bikin ji bo wî ez dixwazim ji wê nivîsa te hinek paragrafekî bixwînim ez dixwazim tu ji me re zêdetir vekî. Binêrin tamam. hevan. Mesele çi ye? Mesele ji bo ku ev şer û tundiya çekdarî ya ku komara dewleta Tirkiye ev çil sal zêdetir e di çarçova dawa Kurd te dimeşîne ji bo ku ev şer were rawestandin ji aliyê wê dîrokî siyasî û sosyolojîk wêdetir veguherîneke kur ya qanûnî hewce ye. Yani zemîneke qanûnî lazim e jê re. Prensîba bingehîn prensîba bingehîn ya serkeftina pêvajoyekê aştiyê ew e eger aştî bi rêk û pêk nê çêkirin avakirina wî jî wê xelet be. Yani nikare bilind bibe. Yani ji ber ku xetera hilweşînê her tim heye. Çima dikare hilweşe? Çima pêvajoyên heta niha bi ser neketine? Çawa ku avahiyekê hewciyê bingeheke zext çarçoveyekê qanûnî ya rast û pênasîya rast sedemên tundutijiya ji bo aştî mayînde yani zemîn heta ku saxlem nebe çê nabe pek baş e zemîna vê pêvajoyê çi ye ew e em besa hukûqa navnetî wî dikin. Yani yek ez ji vê cumleyê ji te re bixwînim paşê tu bidomîne. Yek ji sedemên ku heta niha pêvajoyên aştî bi ser neketine ew e dewleta Tirkiye vî şerî ne weke şerê çekdarî lê wekî şerê tekoşîna li dijî terorê pênasê kiriye. Ev yek nahêle şerê doza Kurd û Kurdistanê bikeve bin hukûqa mirovî ya navnetê wî. Keremke. Dika beraberî fehm kirin dika ji ber zimanê rojane de oxtandimê şerê çekdarî yani du kes yani Tirkî Kurdî carcaran du kes ser cadeyê du fişeka lav bitaxînin dibê şer derket. Şer pêçûnê lê baxsa alî hukuk da oxtan dibê şerê çekdarî manek wê hukukî heye. Yani manek hukukî ji ber şiddet şer giştî merhelekî divê merhelê şiva îdî ew yani hinek merhelê wê hene. Yani bêje yani PKK mesela du hêzanê yek devletin yek PKK. PKK çi ye? PKK rêxistina armanca wê heye û çekdarî wê hene û dibêjin Tirkiye komûta qedemesi yani em ew wê heye û çil salên operasyonê xwe berdewam dike yan jî xwe diparêzî yani va dibî şerê çekdarî. Tamam yani oxtan dibî şerê çekdarî ne behsa wê dikin. Oxtan şer gişî ver merhelê çaxê hukûqa navnetebî ya însanî ya yasayê mirovatî dikevin ew ê yani pêvajoyê. İdî yani gerek wê çavî însanê mizekê dibî şerê de çi diqewimî. Şimdi îdî levî derbas kiriye yani nekî tenê em bêjin du çalakê çekdarî bikî û bisekine du sale car de bizîvirî. Lan behsa ew dikin. Ka çil Gerek sale yani ez aniha tiştek ku mendo balcî bas dike hevano ji bo bikeve kategoriya şerê di navbera hêzên dewlet û hêzên nedewlet. Ji bo ku yani bikeve du bin şer hene. Yani du şer hene, du tipê yani ama hukuk yek e. Şerê navara dewleta da, du dewleta da. Ew du dewlet yani fişekî ji bavê ji nev dibî şerê ew navnetê wê. nava dewleta. Nava dewleta da. Eger tenê fişek jî bijî tu korî bêjî ew. Gerek ama şerê navxwe, şerê navbera devletî û grûpekî çekdarî de em bêjin ew çaxê ew lazim e. Gerek ew şiddet bigîje merhelekî got qanûnê navnetê wî ke em bêjin şerê çekdarî. Standart wê hene yani pîvanê wê hene. Hemû spor dibêjin. Sporê ew serbixwe rêxistinê bi va meselera alîqa darin ve şerê navbera PKK û dewletê de ew pîvana derbas kirine. Yani di ser wê nîqaş nayê kirin. Ama devleta Türk
bu siyaseta xo ki terör dediğin askırın. Evet mesela siyasi. Yani peki belki hukuka şerli zenak. Hukuka şer de ser ardı çıldı kavmi. Ser ardı çıldı bir ki am koran bejin şerri çektariye. Az iddia ediyorum yani spor hamu namleti. Yani va şerri çektariye bu işin yani eğer bejin şerri diji teröre halıcı teröre binge havi halatı bi. Yani bege havi gerek ben bizim çmaz bizim belki euro yani az peşte dışım belki eğer euro am yasa geçeken am bizim yani ki suç kiriyor. Suç Hı yani hı. dışarıda hafta kuştan yani farklı yani dışarıda hafta kuştan tişteki yani kanuni yani bizim bu kanuni yani hafta kuştan belki de yasayı Türkiye kabul nak ama hukukat namliyeti yoktu evimizdeki dışarıda işte dizi şer derve şer evin yani bizim suçun. Hı. Tamam yani Kolombiya ama dizajı da mesela da çay halbuki mesela Kolombiya bizim böyle faham kırın. Mesela Kolombiya dışarı farkı o devlet Kolombiya'da tutup 50,000 insan hatır kuştu. O praniye vajı sivilin. Yani gellek şu an ilk mırını sivilin o devlet yani hardo aliyajı gerek sivil kuştuna. O devlet zede evi kim ama gor Türkiye yani sedi yani sivil gibi Türkiye dışarıda hatunu kuştun sedi de kolamayacak yani geradaki kemin şey bir manada şeriki pakıcı yani. Yani Hı. devlet eğer ama haşmara sivila zanabun hatunu kuştun yani ama şart tüm zarar ne bakıcı ama eğer mukayese bakın emice şeriki bakış. Şubuya ki yani hal görev yani dışarıda emin asker atıyor kuştun tamam gerilla atıyor kuştun gelek insan bir eşyanı canı kudestana insan vana tabi ev nabini yani bejin mesela çavik sıfiklerimize naki sıfikin izik nabi le dışarıda atıyor kuştun bedava yani her de alıcı bir zanebun çuluk etini şer dışarıdan jana khonda kırın. Hı Şu bu hı. gibi deme halda euro en bahsa ya say bakın yani bizim ki asker kuştu ki ne kuştu ki içen bizim ki gerilla kuştu ki gerilla ne kuştu yani dışarıda uçağı benim uçağı yani ki şaşala bakın Tamam. hal nabi yani tüccara kes ne terörist dibine Ali Kurda da ne Kurda yani Cektari Kurda terörist dibine ne ji kanun ıslah dibine le cibek Türkiye hassasiyet çekiriyor ben konu ve hassasiyet eder kevin ama mecbur bejin yani az bejin uçağı gelek asas Türkiye hobu görünüyor yani Türkiye jva mesela jukara kriz yani paranga yani Hı hı. zincir yani var mesela terör edici Türkiye bu işte bu Türkiye'nin zanı çağal ve mesele de kebi. Çünkü hassasiyet yani nizam ev hani ama gerek siyaset yani stratejik ebi hoşuve evi xalas ki. Hı hı. Hoşuve paranga xalas Elbet ki. tişta mühim eve yani ez tê gihîştim. Dewleta Tirkiye nihat xwaze vî şerê li hember Kurda weke normal şerekî dewletê li hember çeteyek. Yani tekoşîna li hember terorîzmê nîşan bide. Ji ber vê yekê dibêje tekoşîna li hember terorîzmê. Türkiye bê terör. Halbuki di vê derê de şerê ku ev 40 salin didome tam dikeve çarçoveya şerê navnetewî ew hukûqa navnetewî dikeve wê çarçovê. Tiştek ku divê pêvajoyê de yani ez bi xwe rexne dikim ya tu pir nêzê rexnekirinê nabî ama pêvajo li gorî hukûqa navnetewî nameşe em tev dibînin dewleta Tirkiye sibê hetayê werî gotina terorê bikartîne. Mesela vê derê di nivîsa te de çi tê gotin tu dibêjî çima pênasêkirina rast ya şerê çekdarî ji bo avakirina aştiyê hewce ye. Çima mühîm e. Hukûqa mirovî ya navnetewî wekî hukûqa şer jî tê zanîn merivûsa jî dikare pênasê bike ji bo bandorên şer yên li ser civakan kêm bikin ji şerê çekdarî re pîvanekî danîye ne ölçü danîye. Yani çawa ye du kategorî hene. Yek nakokiyên çekdarî yên navnetewî yek jî
این نه ناو نتوی توسا گوتیه نه آره این نتوی ناو نتوی نه ناکوکین چکداری یه ناو نتوی تنه پفچون دنابره هیزین دولت آندانه لی این نه ناو نتوی وکه پکه و دولت ترکیه اف دکوچ حقوقا چارچوبه حقوقا مروی ناو نتوی لی چما ریوبرین تاویرا کرد و دولت ترکیه چما لسرویه که ناسه کرن پروبلم همه اوه تکوشینا از چیکلی لهمبر زلال بکن دوی زلال به مثلا بس نکار بلا ترجمه جی يعني لكن دكتور بيجي امشي نتا تشاو انا ام بيجن يعني يا راستي ام كلهم بيجن شري نابرا دولتا ونابرا دولتا وهزن نا دولتي دا ام كلهم استاجي بيجن يعني وقتها من نام تي انترناشونال يعني نابرا دولتا نكا مثلا شي براين دلال نكا اگر ام و خافتن هاتن کرن دو komisyonu mesela. Hatta ne kadar si yani aktör, rejisten, şahs şunu akıfını. Ne kadar iroji. Herkes bir Türkiye'de bizim çatışma. Çünkü çatışmaz. Bu zanebun. Belki yani şerri çekleri, basa şerri çekleri kirin kor hukuki Türkiye'deki hatta sor bu. کس نگاه خونیست که بکنه دولت قبول نداره چاوا اگر تو به حقوق شهر به شهر چکداری پکیک بدی طرف چاوا پکیک ودا شرطنه پکیک طرف نینه تروریستن شبکه ترکیه زخت gelek mezun hebu ki van mejara neydi rojevi yani bu şekli yani جویجی مثلا دانشگاه درس حقوقتنه yani de hukukuna ne tevi hukuk şer yani bizim لكولين تنانا وحتى رخصني ما في مروبا دترسن رابورا كان سر بكرني حقوق الشهر رابوري همو بسر نافي ما في مروباتي بالناس يكرن جبك مثلا خصوصا بينهم برانين طاهر الشي قول فكري من شبو واحد كشتن يعني قول PKK ناس رخصني تيروريستي رخصني سياسي çektariye و parçak şer yani ev aynı zaman bu yani ev linç kırın ev hatta yani jeneral deskritin şey kısıtın bu şey diye evi yani vat mesela ev hata soru devlet de yani belki üç ay çıma hukuka navnetevi Türkiye hiçbir yani grade değil yani Türkiye eğer Türkiye tarafı hukuka navnetevi ama eğer gor hukuka navnetevi و شرک سه گرک ترکیه قانون خوب گوری بیجی جمع شرکت گلک دولت و سکری فیلیپینا کولومبیا دری دنک مسئله و حل کرنه کوتی و نشری دیجی تروریش شرک اव çektariye این نفخیه ام گوراوی جی دیگه ایرو اگر ترکیه قبول بکی قانون اساسی ترکیه قانون نزدیک Türkiye ve kabul kendin yani gor Türkiye mecbur gor peymani Cenevre yani ve ev kabul yani yasaya خوب بگوری yani بیشین ve mesele de çerçeve ev de hal bugün yasaya şer da yani yasa navidin yani miruvati yani şer yasaya miruvati şer binge havi ehye eğer Türkiye rastin serbisek ni de gori bu asani de ve nav der ki bijam yasa iro baskırım çun cem dava parti ankal cem evenim cem İro'ya cem Bahçelici. Bahçeli biçim çatışma division, hal division, division yasa şer lazımı. Kanuna pardon ya açtı. Yani gerek yasaya açtı için yani demek şeref hem açtı için. İsterse asasi yani tamam yani asasi tutuştun yani ام bahsettik mesela ام بیشتر mesela Kurdiye halbuki tamam ev parça gibi belki şer ancama ve meseleyi o açtıya yani yasa açtıya elçiye ki şer verir arasında cardı şer çenebi kesik şer kırını bize bunu verin açtıya bakın yani yasaya şer eğer Duran Kalkan, Cemil Bayır, Murat Karayılan, Sabri Ok, Vaneden nukorun bize verin verin çavaş diye var bebi. Öcalan hapse dernek evi azad nevi. Vanaya şerkriye
Vana berpsiyeri şehrin ye Hı bukun hı. açtığı ava bukun vana ne asas? Kimi godarım ki? Az godarım kim çan saat hab ilveder ama eğer Cemil Bayık veri veki tarafı yani şehir veri bu açtığı kar ki açtığı ava bebi. Eğer tona derve vi pevaji behli de vana teröristin nukoru verin ev bukun nukoru verin vi kari bukun. Peki hani deri şera vekli deli. Hı hı. Yani Naha bana eğer çen salı 50 salın yani millet van godardı ki bana gerek veren hem yani Kürt'e ikna bakın hem Kürt'e Türk'e ikna bakın yani kuvvetli mezene hem yani civaka medenice herkes gür kare gibi ki herkes gür tiş gibi ki ama eğer tu aktörü esası dervay pevaje beyli cibek tibece teröristin tu çama var ki yani yeki şu anda derke beji Ha, az tekmen refsine do aliyeme jî pir îsrar nakin. Yani aliyeme jî pir îsrar nakin xwe aliyê şer nîşan bidin. Mesela niha hevalê me belkî bibêjin ya me çi feq dike, aştî çê dibe bila çê be. Mesele ne ye we? Suç heye, ceza heye. Binêre ji we re paragrafa din anivîsî bixwînim. Pênasiya dewletê ya tekoşîna li dijî terorîzmê çima zarar dide meselê. Nahêle ev bikeve çarçoveya dadgeha cezayê navnetî wî. Yani pênaseya tekoşîna li dijî terorîzmê xeter e. Mesele yani ev mantık, ev perspektif pirsgirêka hel nake tam berovajî kûrtir dike. Kokên siyasî yên meselê, aliyên aborî, aliyên nasnameyî ê pirsgirêkê înkar dike. Wextê ku tu nexî nava çarçoveya dadgeha cezaya navnetî wî. Ev jî rê li ber pêvajoyeke cezakirin û tûlhildanê ve dike. Dewlet ji xwe re dike armanc li şûna danûstandinê tasfiye bike. Êdî îcab nake pêra bikeve diyalogê dibe ez ê koka wî bînim. Çima? Çünkü ji ber terorîst e. Êdî li şûna lihevkirinê çi dike? Dibe ez ê wî teslim bigirim. Dibe gere mecbûr ji me re serî bitewîne. Wextê ku tu bikevî çarçoveya dadgeha cezayê navnetewî êdî teslimgirtin tune ye. Tu mecbûrî li ser masê lihev werî. Rast e ne rast e? Em şaşin. Nika dadgah cezayı ne bileyim yani eğer tekevin çerçeve evet çerçeve em bejin dadgah açtı. Em sabıjın başları. Dadgah açtı. Dadgeha yani dadgehekî bi navê aştî heye qada navnetî de. Hey. Mesela Kudê Kolombiya wê? Kolombiya çekirin. Endik ser navi komisyona hakkı çekirin. Endik ser navi evet taybet çekirin. Tadı geçirin. Lo Kolombiya dadgah taybet ya açtı. Çekirin hatta kaçı bir devamı. Hı. Yani ev komisyona hakkı bu. Ona rapor çekir. Nikajı ve çen salın dadgah açtı. Kardaki yani serva این تشتكي قمسين حقيقة قوتي بتشافي محكمة يعني لمزاكي سوجي شرطشن Hı tamam mı? hı. Ki suç işler. Maksada dadgah açtığı hapis niye? Ceza niye esas? Yani maksada yani inisiyatifi ki ısa hem tam rastî derxin olê herkes berpirsiyara xwe qebûl bikî û rastî te bêjî û em bêjin ezrê xwe efa xwe li millet bixwazî li qurbaniyê şer bixwazî eger suç heyse. Hı Eger suç hı. heyse mahkeme ser wê ditsek mahkema Kolombiya ser wê esasa dikir yani tê mahkeme kirin tê neşandin ama dawiya mahkemê de ew tin in. Yani eğer kesin yani bu mahkemeye kar bakın, alikari mahkemeye bibin. Mahkeme yani taraf gerek verin avakırın yani ama dışarı belki berpesire xo kabul bakın eğer yani çi devlet bir çi gev yani ne her du Hı hı. taraf. Bu her du tarafı üç ağı kurban eşere bir civakere açtığı in kurturdu bir. Maksat ev yani maksada yani mahkeme ki açtığı eğer çi bir yani bir hal. Şimdi belki o kedem امسر terörü yasa terörü bir sekini ve ki ironduk peşniyar hani az burada in tam raporda ne ketne peşniyar der ne ketne le emzana gandık dibecim bura yani yek berpesiyarın 5 sale yek ne berpesiyarın 3 sale yek nizam nöbet girdi Hı. ve yek nizam çiye yani çizam bir tişki tebliğ ediyorsa tişki olsa tani yani dünyayı da şimdi mesela çi yek tişki denen kay bu ya sedu si kes afine rapor çi bunu herkes bahsa pevçün ediki. Maksada pevçüne çekdari diki. Yani Ali de bin terörizm, Ali de bin pevçüne çekdari. İdi pevçüne çekdari keti rojevi asas.
Çakı devşe evi berdin. Yani eva terörü. Çakı ne Hı. mem nav der nakevin ya. Şarjı xlas nabi keji nay teslim nabi açtı java nabi içe bir nivçi bir yani evli çebi o ve bu yani despekin godi ihrabi bir yani. Le mühim yani bejin yani ser asası standart nam dediği yani hal jibo şerri çekleri ser asası veri avakırın. Az Hı. dibijim ev hayır le devlete Türk zahmeti yani. ناخذ ملت خو اقناع بکی زم او بکی یعنی في مسئله gerek ama bugün bu eğer şerri çekleri kabul biki ve şer kanamaya biji yani hatta ne kadar gol terörist ama gol yasa ana sema gol kanun asası mı am tkurum biji şerri çekleri hekme herkes bir şerri çekleri am yasa servi asası çekin üç ana bir tane el evi mezekin yani suç şer mezekin suç şer ne bu ceza kırne jibo lehv kırne Hı. yani am tkurum kurtkını gelek mesela ser suç şer çekin yani suç şer ne tane jibo ceza kırne am bize çuma çebu keçekri o berbesiyara xo kabul biki belki carı başarı dernek gibi yani suç şer am tkurum var suç şer çali devleti bir çali geriler eğer hense كهنه اما يكون سربيه اشتي او بكون يعني عليك شيء قوي Hı. يعني الافكار سربيه اساسي شيء او كده يعني ام تكلم مثلا سوق الجزاء في جزاء كم ki suçu devleti ev ki ceza ki yani Hı. 4000 gün xura bunu 2 milyon insan mecbur bana koçver bunu yani jber şehir jber yani çağı em va hamu berbseri Türkiye mahkeme bugün tekne hapse mesela sahal nabi ya mühim vari kabul kırın, rasti vari kabul kırın, o suçu mahkeme ki yani çebi komisyonu çebi beci bana Ando şaş nihat tiştekî heye hakikaten ez tê nagêjim. Fehm nakim mesele çi ye. Tamam pêvajoya aştî xweş e, merûtên cem hev li hev dikin ama meseleya esasî sebebê derketina PKK hê jî li ortê ye. Em jê re dibêjin mafên netewî ê Kurdan. Ew kengê tê ser masê, ew kengê dibe mijara müzakereyan, nîqaşan yan jî belkî jî ne etîk e merû mafê milletekî dayîne ser masê jî ji ber ku tiştekî mecbûrî ye. Mîna non û avê ye. Yani ez dikarim ji te re bêjim ka em heqê te yê xwarin û vexwarinê em dayîne ser masê em nîqaş bikin. Hela mendo bila xwarin bixwe ya nexwe. Ya tiştê nayê nîqaşkirin. Tiştekî nebe nabe mecbûrî ye. Ev heqê me netewî kengê tê rojevê. yani şer servi bu ve mesele derket yani. Tamam yani va set salın çen yani şer derketine o ka fırsatı ki ev şer xlas bi belki ev şer xlas bi yani dut işte bu yani yek açtı çekrin yek açtı yavakırın. Yani yani açtı çekrin yani çevre seklandın em lehav bikin yani cerdik şer dernekevi. Yek mafya çektara heye iroçma acele gerek kesik evden çektar bunu peki aktörü siyasi gerek verin tabi pevajı bir eyvallah. Çava bakın. Tane verin bizim meşerkir mi af bakın ne? Bizim meşerkir Ali denci gerek bizim tamam kabul bu ki ya vas şeraj ber mesela Kurdi derketiye fa mesela gerek hal bi belki em mesela iro tam cehal nakinse le em deri pera veken em re pera veken demokrasi yani be azadi hebi Kurdek yani nasıl naskirin o belki yani bir şer hal ne bu? Çin salın ve mesela le eğer hem dokuzun şer bir sekandan mesela hal bakın dedi bir embriya demokratik vekin millet bu kori خو ifade biki millet bu kori خو رخصتن biki ma fi خو riyek şekilde demokratik bixozi tekevina ve proje em aştiyane ve mesele hal bakın yani îro yani kes ve ev nikore şoreşeki çeki. Yani bejin riya müzekerata riya ve mesela yani mesela Kurdi tam hal bakın ev ne yani ne devleti PKK خلاص ne PKK devlet yani mecbur ki. Le her doğaliş geçtiğin noktaya gidebilen ve mesele bir riya demokratik hal bakın. Em şarek demokrasi para birbirinin le belki 10 saldan ay hal bibi. Yani ama ya mühim riya demokrasi yani rek demokratik hebi
که فرصت ندی یعنی جاردن شر درکوی اگر هم بفتسن ریک تنگ بکن چاقی همو انرژی دورdan نشه bir şey cikeden yani car midezimize genç derken car dest bir şerkrin yani gerek imkanı nedin yani böyle vap yapacaksın imkan nedir ki car edin şer der evci gerek demokrasiye bir diyalog bir bu konu yani intihabat naf evet komelgada yani naf millete خوب رخصتن بکی yani buraya komünara da bir riya rexsınlar da bir riyetçi de bir bla bir am dukurun gelek bir riya yani mecbur yani 5 şiddet ve karibi de gelek insan dukurun tekabül yapıyor başı. Ya mühim yani ev derkevi yani Kurd resmi öyle kabul kıran zamanı Kurda aslında wana öyle kabul kıran yani. Em bikun bêjin tamam lê me mesela tam hel nebû ama li vir şivan dikun bir riya demokratîk jî xebata xwe berdewam bikin tekoşina xwe berdewam bikin mesela yani gerek em bigîjin wê merhelê yani mesela ser masê ye nekin ne ser masê ye lê Kekmen wekî tu planeke bî lehevkirinke bî ew bî bêjî va mesela yedî yani dava serxedina Kurdistanê Federasyonê Kurd yan jî bi federasyon ew ne bir suç. Ne bir mesela hapsi ve işkence ve mecbur bir bütün derbay velayet ve şirini nizam bana çene benzeredin. Ki bu konu yani faaliyeti siyasi bir de meşandın. Kanuni. Yani siyasi her iyi ama gerek riye kanuni ve xebatır veri vekirin. ji bo ku em zêdetir bizanibin ka pêvajo ji qas rast meşe gelo tevlîbûna civakê tevlîbûna rewşenbîriya Kurd û Tirkiye nava vê pêvajoyê tu çawa dibînî bes e normal cem xelkê li cem dunya alemê millet tevlî pêvajoyên aştiyê bûne yan rêxistin û dewlet di nava xwe de hel dikin beşdarbûna millet hebe jî tune jî ne meselê ye çawa ye Az şahsen dibêjim şansekê ji bo Tirkiye qet ne aliyê Kurda da yani Kurd sedî nod eger ne zedê jî bî bi vê pevajoran yani bi ew nêzik dibin ihtiyat ezê bê bawerî heye neke dijî pêvajanê lê yani bawerî bi dewleteke me yani cibek dewlet PKK gavê eşkere avêtine gavê ew avêtine aliyê dewletê hîn gavê mezin nadin avêtin yani eger mukayese bikin gur gavê PKK avêtin millet jî bî û axaftinê tê kirin işte ve mesela dibêjin terörsüz Türkiye yani kes xwe terör nebîne çay millet ditirsi yani va mesela yani zamanı ev jî gerek veri guartin ev paradigma veri guartin yani aliyê devletê de jî yani bu jî ez bin piştgirî heyî aliyê Tirkiye hindik neyê MHP heye AKP heye tam wekî Kurda tevlî nebin jî ew berê heye lê hindik tabii aynı vakti cümleki belki evcik taktik bir şey de kesene dışı evine. Az bizim bana iyi devlet yani hatta ne kadar devlet şama devlet kuru ona beden biki. Yani bu şekilde belki de xuzun zahte bikin hin taviz zedel kurda bikin. Yani bu kesik dışı ev dıdan xabitandır. Lendik kesen mümkün rastıcı dışı proje bunu kuda tarsın belki yani mugut yani paradigma heyi guartın edetirsin. Yani ev paradigma yani va terörün baveri jona çenabi yani kurda belki insan nebinin yani kadibejin yani dünyada despeke got yani va şaratan elde Türkiye ne bu ya şerikli Kolombiya çi bu ya şerikli Filipinli çi bu şerikli başvuru Sudan yani şerik gelek yani tünd dehcere tüntür bunu o sadece lafkırını baş e cemme bize acaba yani azbicim yani eğer devlet yani binerin yani eğer tekevhin yani tabiati AKP و سریع Erdoğan tekevin hep yapıyor rastım babari ezu yani zede bir yani Ali Kari ne bileyim Ali Kari yani bizim destek bulandır bir le ya mühimdir rastı derfedeki avkas Kürt
به وی پیواژی رنه مثلا در کولومبیا درفت کیم بو گریلا zayıf yani peymenek açtığı gelek başı imza kırın ama duvan millet gel kim bu. Cuvaki pekanina yani ev açtığı peymana açtığı zayıf ket. Ama Bakur Usta bavar nakim Türkiye yani gelek eğer peyvajı rastı peş tabi ki az mesela ama bibinin Nevruz'da çok millet çok Kürt kevin qada bu açtığı. Yani az boyu Ha bavarım mesele tiştekî dijî Nevruz'da Pekmendo. he Şik û gumana milletê Kurd di derbarê vê pêvajoyê de yek ji meseleyan ew e ku dewleta Tirk bi îsrar Rojavayê Kurdistanê dikişîne nava meselê. Ji ber vê yekê baweriya milletê Kurd bi pêvajoyê pir tune ye. Dixwaze, aştî dixwaze lê bi rêveberên dewleta Tirkiye bawer nabe. Çima gelo heqeten dewleta Tirkiye dixwaze şerê çekdarî ê bi PKK re bi dawî bike sirf ji bo vê yekê pêvajo daye dest pê kirin yan dewleta Tirkiye dixwaze pergala siyasî ya Kurdên li her derê cîhanê tune bike. Yek ji wan numuneya jî Rojavayê Kurdistanê ye. Mesela Rojavayê Kurdistanê tu eleqa wî bi dewleta Tirkiye tune ew jî dizanin. Ew jî dizanin ku yek fîşekekî nehatiye teqandin. Lê dîsa jî bi îsrar dibêjin em wana bê per û bask bikin. Qesede, YPG herkes bila tune bibe. ka Rojhilat tu vana eğer çawa şîrove dikî samimiyeta dewleta Tirkiye nîşan dide yan adet wisa ye. Hakikaten gerek ew jî çekan dayîne. dikkat tut işte. Yoksa raşlı spinine. Yani bir tebdil de nabım. Ve ailede bir juda da fikrim. Yani çok. Mafi kurda yani yok ki despek oldu ama ki avu nane yani mafi var her der ki. Yani gerek devlet takibetine bir şey evki. Yani müdahale biki bece ve ailede devlet Türk cihad tırsı. Belki vasıta salı Kurd inkar kırına o minaka ev derketi holi Kurdistan'a başvur. Gotun san Erdoğan ve noxzun minaka duyamin çebibi. Çünkü minaka duyamin tehe evi xateriye tehlike hebuna Türkiye. Pişkiş rastı. Çünkü Türkiye ser şaşava buyu. İnkar gredi ve vizaji ev terenaki yani ev çarşavak daniye ev terenaki. İnkar da Bakur'da Kurtlar bile bunu, Bırakıstan bunu, yani belki Rojava evi wan tine biji başır tine bir ama Kurt Bırakıstan hene. Rastiye ki Kurdi heye o le hatta le Rojava jî qawîtir yani behestir le başur jî behestir. Be devlet be ev ama rastî ki ev jî Türkiye de tırsın. Dikkat xusî bir mesele halbuki hing yani geçtiği mahne eğer İsrail'e ihrattır gibi. Jeopolitik yani mıntıkada harem de işte gelek تن گورتن ایورم گورتن خصوصا آماده بکن جبک ضرری کم وریوان لیکن کن مترسی هر دو طرفه هنه اگر ام راستی بیشن اگر ام بخصوص مسئله حل بکن دبی ام مترسی هر دو طرفه ببینه مترسی دولت ترک هنه مترسی کردای زیاده تر هنه هم رجابا Mesela yani Türkiye keti Ali Karikri, keti Afrin'e, Koşberbun'a, Serekaniye, Grensipi, hatta İroji yani de hazaran Kurdin ve mıntıka Koşberen, Türkiye Ali Kariya muhalefete Suriye kri, o bu direkt müdahale kri, bisadan andami YPG, YPG, bir drona atını kuştun, o zararı geldik mezindayı, aburiya eve dışarıda. Rojava ha ga metrisi kurda gelekin yani am beçek nem çi am çav bu konular da çok bu Paris am beçek ben pratika akmat şambe diyare لسر عادية منطقة علوية لدروزة لدربة وان منطقة حتى يرو يعني perspektif demokratik tane yani zayıftı yani de Suriye nati seref komi seref ne bu am çam ve rabın am bejin am arteşik ortaya rakın am carekten abkin bu kadar bejim yani matrisi kurdak gelakin ye Türkaj hana em zanın yani PKK çı salın yani Rojava'yı Kurdiye Rojava Ali Karikırnı hatta İroji yani bişki navevdanı
Ama PKK rast yani Rojava Hezen Rojava tu İro yani erişik ev nekrini. Türkiye nekrini. Yani Türkiye yuvalide mesele emniyet dibije veren em hududa be havra beparezin ama bugün Türkiye'de bina eğer PKK andami PKK lor hene rast hene PKK çun dici Daesh şer kirin eğer de sadan kes çun mecbur sivil askeri çun gerilla çun dici Daesh şer kirin kili Suriye ne bu? Türkiye'de Suriye, Amerika'da Suriye, Hizbullah'da Suriye bu, İran'da Suriye bu, Irak'ta Suriye, dünya hamudu Suriye bu, Kurt tarım buraya kudu parizin çman nabın yani evet işte ne mesela. Le Türkiye'de bizi PKK lor derken yani birçok kadar yani yek loderen yek hizmet kırın birindaren hatta yürüyücü Ali Karidin müthiş şerhiye le eğer Türkiye reveki mesela açtığı bir bu korun bize verin le Bakur çaresleri bir müthiş kurda kemtir bugün yani de ben müthiş Türkiye hani le müthiş kurda yani yoluna zedetir. Çünkü de ben yani fikir bugün müthiş çiğam çok kan halkın her du tarafa. Malatya Yani var. az usta dibin Ez ji bo min ew qas bes ji bo vê bernamê elbet mijar pir dûr û dirêj e. Mijar mirov dikare pir dirêj bike, mirov dikare bi dehan bername li ser çê bike. Xilas nabe. Lê îro em wisa bi dawî bikin, gotinê tê dawî hebe em ji te bigirin, Malatya var. gelmek spas. Nikah dibêjim rastî yek derfet tarîxî hatî pêş me. Yani çareserkirina mesela Kurdî û rê li ew bi werî girtin. Şerê çekdarî carek din derkevî û ve mesela bi şeklekî demokratîk werî halkirin. Yani halê dawî bi mesela demokratîk. Ew bek em hemû bidin alîkar bin vê pêvajoran. Le em jî yani hetanî em du tişta bikin rexnekî bikin. Ez vê dixwazim yani tenê rexnekirin fayda nakî. Ya ji tenê bêjin wekî stadyuma da wekî nûnerê ew futbolê nebin. Em herkes xwe dikurî bû alîkar bila bî alîkar. Yani derfet êd taybetî gerek Türkiye jî ew bibî. Yani vê pranga xwe yani zincirê xwe terörist Türkiye xilas bibî. Gerek rastiyê qebûl bikî û gerek bifikrî çawa dikurî ji endamê PKK Sûdê bigirî aştiya ve bikî. Yani gerek endamê yani berpirsiyerê PKK berê her kesî bi şeklekî calan jî azad bibî wanê mezin jî yê berpirsiyar zûtûr berê her kesî bizivirin werin aştiya ve bikin. Aştî bi wan re ve bibî. Ev aştî hemiye zêdetir bi şeklekî ewtir dikurin ava bikin. Bê wana aştî ava nabî. Rast e. Gelek spas dikim Malatya var. Hevan ez xatir ji we dixwazim êvarê ez ê bültenekî berfireh çê bikim derbarê nûçeyan de. Her hebin Mendo Balcı gelek spas dikim Malatya var. Gelek spas dora. Xatir Slav den baş.